ari NSABI na KILLAMAN ninde aka kanya uri trend? SKY2 ndaba nazutse ndi gukina filime ya KILLAMAN. Baranamika ibiki? Baranamika cyane itaragaruka. Ejo bundi nabonye uwitwa KILLAMAN avuga ngo njewe NSABI yarambye ngo ntazigera yongera kunya ku mushahara. Do you understand? Niko yavuze. Ese koko NSABI itike yamukuraga imusanze akaza buriya NSABI filime ziwe nyinshi sinzi nimba utarigeze ubona yuko NSABI yipakuruye nde KILLAMAN yaramwipakuruye kubera ko NSABI afite contract kuri Zacu TV. NSABI ubugengo yiwe nibamenya hamwe nande na Sekaganda ariwe Papa Sava. Akazina nanjye neretse mu ka Sekaganda. Ariko nanone mwari mubibwo ntabwo reka mbivuge ntabwo Sekaganda nyuma yuko Sekaganda garutse mu kazi aribwo Kanyombya twese tumubura. Ubu Kanyombya buretse kuba nyine reka Manibu nyine genda mu hostinga muhuze na Banzova muhuze na ba Profete bajye bahora bamusengera ariko Sekaganda yaramwicaje. Ntabwo ibintu reka kutabivuga. Sekaganda ntabwo yicaje Kanyombya. Ubu akakanya ntabwo afite amazina atatu, afite Seburikoko, afite oya Sekaganda ni irya mbere, afite Sekaganda, afite Seburikoko, yarangiza akanagerekaho n'izina kakanya riri trendy Papa Sava. Papa Sava disi sha Papa Sa agahinda kawe disi hari ukuntu njya ntekereza ku gahinda kawe. Bone nk'umwana wa Papa Sava disi wamwita nka Kanyombinyo. Oya Kanyombinyo ni izina mani bakunda kwita Kanyombya. Oya reka tugoragoze ku izina Papa Sava zita umwana we. Oya azamwita Bamennye n'ubundi niwe yabyaye muri batisimu. Nyuma mbere reka tuba turetse ibi bintu bya joke. Hari igihe tuba turi gutera story bitewe n'abantu baba bari kutureba hano kuri Great Hotel bikanatuma umuntu anaseka n'ibintu ari kuvuga. Ariko nanone urebye bro tugiye kuvugisha ukuri NSABI yipakuruye KILLAMAN. Kandi koko none se NSABI ejo bundi duhura turi muri saro kwa Shabani yari ari kumwe n'abamenyi. Ndanje ndamaze se KILLAMAN ari he? Ngo KILLAMAN ngo yagiye kugurisha imodoka. Ndibaza ngo se KILLAMAN yasimbuye ba Dova na ba Tom Transfer na ba Ndori Safari. Yagiye kubyikorera. Ese uwo mushinga ni wo watumye aka kanya zira filime ziwe bitagenda neza? Ariko uzi ko ushobora gusanga umuntu reka nkwereke Majyujyu, uzi ko umuntu wibye icano za KILLAMAN ari umwe mu bantu bahanganiye ku murimo. Hoya bahanganiye ku murimo wo gucuruza amamodoka. Ushobora gusanga ari nka Tom Transfer cyangwa ari Dova ari Bandori Safari cyangwa ari reka nkwereka hari undi mukera nabonye wipanze akazi bita Theo ntago muzi boss Theo ufite kenkayore mu Gacinjiro ubasiga acuruza amamodoka hano haruguru Semishiri. Ushobora gusanga ariwe wipanze akazi ko kugurisha amamodoka. Ubu Theo ahanganye na NSABI na KILLAMAN mu gucuruza amamodoka. Ese tukibaza ngo ese koko KILLAMAN nanjye uzangurisha imodoka ko wanze kunshyira muri filime? Azangira umufigira se cyangwa azangira Amajyujyu nanjye nyimba ndi kuri kamera njye mubwira ngo KILLAMAN I see you on the camera rolling. Ya show urumva rero mani Majyujyu ukuntu ibintu byacu babimeze kuba yaramwipakuruye. Ngewe ntabwo ndi kugora cyangwa se ndi gukonfirima kuri ibintu byabo, ariko twebwe nk'abantu tuzi ubwenge cyangwa se dutekereza nujya kureba urasanga mu bintu bigaragara amaso y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu ubaka kanya NSABI afite contract kuri Zacu TV. Sibyo kwipakurura KILLAMAN
ntago ari ubugome no kumwira ngo ntazongere kumuhemba n'ubundi nta kintu yakoraga. None se uramwira ngo NSABI ari kumwe na bijobije, ari kumwe na bikokora, ntago bari gukora banga zabo imusanze. Bikokora hamwe na bijobije abo bose ntago bari abakinnyi ba KILLAMAN. Ibyo byose bishatse kuvuga ngo nimba KILLAMAN yavuze ngo ntago NSABI agikeneye yuko amuhemba, ni ukubera ko n'ubundi KILLAMAN nta bushobozi aka kanya afite bwo kwishyura NSABI. Do you understand? None se NSABI afite channel yiwe na bijobije ari gukora kuri zacu, kandi NSABI yamaze kwipanga akazi kwande kwa Bamennye. None se reka tuganire, ngiye kubabaza ikibazo kimwe abanyarwanda mu nkurikiranye aka kanya, kandi ikibazo muze muri comment mucyandikemo. Ari NSABI na KILLAMAN ninde aka kanya uri trend? NSABI ari trend, ariko nanone ku nkuru ziri trend ni KILLAMAN. Impamvu KILLAMAN ari trend ni yayindi mpamvu. KILLAMAN ari trend kubera yuko yagiye ategura ibintu bigiye bitandukanye, yafashije abantu, murangije mumwita izina bita dadi. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo kuvuga KILLAMAN nabi ngo bivuze kuzima. Warangiza ikibaze ngo se ko twavuze ba Debeni tukavugana ba Bruce Melody, ubu kuvuga KILLAMAN nibyo byakuzimya? Keretse nyine winjiye muri personal issues z'umuntu cyangwa ukijina mu muryango w'umuntu, ariko ku nkuru ziri hano ku mihanda ugiye kurekuraho umuntu akabombe, ntago rwose wabukosheje. Kubera ko n'ubundi ibi bintu dukora abantu bakeneye kubimenya. Ubu sindi kora ikiganiro nkavuga ngo KILLAMAN, ngewe nyuma yuko nkoze ibiganiro bigera muri 3 cyangwa se 6, KILLAMAN nacukumbuye inkuru ivuga yuko KILLAMAN zaca no zabuze byanyabyo. Sinabasomeye na title y'ibyo YouTube yamusubije. Yavuze yuko kugira ngo bizagaruke birasaba yuko KILLAMAN amara ibyumweru 2 kugira ngo chano ziwe zigaruke. Nkibaza ngo ese koko DC Clement wagiye gukora iyi nkuru na KILLAMAN bavuga yuko chano zagarutse zikaba zitaragarutse mu buryo buri monetize, ese koko ibi bintu birashoboka yuko ibyo bintu bizagoyinga viral? Bizagoyinga viral kubera ko abanyarwanda bagize ute babyandastandinze, banamugira attention bakamenya yuko KILLAMAN nta prank agifite. KILLAMAN ari mu bintu biri gutya, arya bya biboro byanyu byo muri bimwe mujye mushishura amajyujyu byo muri adversaries babyita gute, straight out. Oya hari straight out ntago uzi iyo ball yo muri adversaries. Hari ukuntu mujye mudukora amakava ugasanga mwanditseho adversaries, yego hari ball adversaries music, hari ball yanditseho ngo straight out straight in. I don't give a shit. Ariko uko byagenda kose urabona yuko KILLAMAN nakomeza kubana neza n'abantu bakoranaga neza bikagenda neza, nayo madeni afitiye abakinnyi akayabishyura, bizarushaho kugenda neza. Ubu tuvugana muri filime za KILLAMAN harimo Fabiola. Ubu aka kanya biragoranye cyane kugira ngo KILLAMAN yongere agoyinga viral. Uribuka ko KILLAMAN yakoraga video mu isaha imwe ugasanga ifite abantu 20,000. None se aka kanya ibyo 20,000 bifite? Igenda urebe filime yasohoye mu munsi umwe ifite views 51,000 yanazanyemo Jackie. Ariko uzi kwinjiza kwa KILLAMAN biraza kumara ibyumweru 2. Ese koko bari abakinnyi tuvuga ko atari kubahemba, ahubwo bivuze ngo KILLAMAN aka kanya ari muri loss. Breaking news rero nzanye niyi. Breaking news mfite nuko njyewe nyuma y'ibyumweru 2 nyuma yuko channel za KILLAMAN ziraza gusohoka, SKY2 ndaba nasutse ndi gukina filime ya KILLAMAN. Baranamika ibiki? Baranamika cyane itaragaruka. Umuntu yagutamika afite ubukene, ariko majyugiro wagire kubwo bugome bwawe mwana. Umuntu yagutamika afite ibibazo cyane izagaruka nyuma y'ibyumweru. Ubundi se breaking inkuru ko njya gukina muri filime za KILLAMAN bikarangira n'ubundi ananurumbura ho. Shawiseka yego nyine reka breaking yuko njya kuzajya gukinayo. Ese koko ninjye gukinayo base bazangarura sirimuka yanjye? Base se ndaza kugaruka nitwa sirimuka?
ariko sirimu ku buryo yagiye we